Ison kami hula-hula muna limpong. Begitu muna. Ima. Ngaruh kami bijo muna. Ido amang baru. Oh, lo tuh. Amang baru na bawa po si Menteri. Bijo kami yan iboto kami pagdulol iboto mo. Kasunod dia si pasatong nami taringot pagdulol ni iboto nami ang personal si amang baru itu. Ito na burjo. Kita rok pinopar. Besok kami ibotom. Rozong main pasahat to pasu-pasu na uli pasu-pasu na dinggan. Ang kiat. Di jo tu hatta hon ta siya muna si parjapar sa liling-liling na. Iso na tua-tua. Hami pasahat to ulus tutut batang ima. Tulang ni lain nami pupubonar na hinan. Nuat peto. Nasungod dia penuain. Taringot si pasaton nami makite sa halam las marham majap kon di harobo nami. Suday ito akapino parmon ngatorok maribun matakang majuara marmini marnono marsangat martua dari nuape hami matanyang tutuhani ang giat songon sormatuamong marpino pas di akka berenami anak do boru kujulon narion aso tabba torok tabba na torok lima asida geleng nami may bahon nuape ito baisong kami zong nuain asa matunang berbinegi ma bisa haram nilai ko na hinan pasong nami hon nga pasupa mo bisa ada denganan nung sahat tamu denganan na bersugut tarhonon nami basi marhani Tuhan, saya masih ringan ma akapino parmosal betu ibebere namion anak do boru tubuhan anak tubuh boru nalahu julon darion. Iya betul. Anggula para takas tada spirim ma dong kakak pikir di bariku jauh ma anak itu nang ni bapakmu sesuai perkembangan zaman mungkin tuatan masuk kita ngalawi siya to kapangaratuan akhirnya songoni metang masih dabi jadi sekejam memurta ya udah midad do natulangmu ngamarujung tabu jadi aku panggil Tuhan musudi lasroh aku mau berek kamu sudi akka oh kunani di bagian hasadaw sia anak opak buru mertua kamu mau takas saya lo bapakmu dua burung takas menghongkoti perbatu gajah terus ini udah werek kamu saya ngagabi sia anak opak buru pas itu hat harus di sonari pe jubason pasang ton nami ma son ulus tutup batang pagdiwak ko to hamu pagdiwak sa hali atau sa basaha to tapalah ya hubigi hamu beritamu amar tokar itu sarana pagdiwak karena musi ipag nami si Bonar Giri SAP Lapit ni bisa. Betul mang betul tu. So, Mengayo mahamaka mapunam sudiati. Dia ada bun. Morate matu hama mama sama sulita. Orang aja po. amang baru. Lunebe kata minak kini sonari di mati batang ini. Wala la tu pusikor di atas ni purbatua. Akai bebere nami anak dok boru molosodong tubuh-tubuhan. Setubuh ma anak dok boru dong atmuan sarma tua. Iya betul. Atur rasa turis garok si pora-pora. Ipasahat tami ulus tutup batangon. Saat maham gawe jala horas saur mato amau. Iya betul. Sasul 1 3 ras dirotang di bulan 1 labuan. Nunggu pasahat tami ulus tutup batangon. Saat magawe jala horas humay tahun di pasar. Ba opung aleko majo mga po wapung tao dia mo sa luhut
tulang nami si Boro do na tulang nami na tulang pas do korso munai korso nami dan na lupa kami tonani na tuai dakka do tupang amat do rere amat do tulang anak do bebere ubi kami nak kitakas matadakas do hatani na tulang ang giat di ba sa tuwata dosa ni day nangon na mangalului paromen ni day nangon burung muna alaniro na namin nakita kasuboto kami sungguh puda muna tulang nami dakatupang ama rere ama do tutulang anak do bebere raja nami tulang si Boro mengai pasahata munakin ulus sapu ni day nangon gejang ni doko kamu ata alani orang muna dinas orang tutui nangon di bawah kamu loek nyute padua hon pasahata mu paropa yang manggulingani nang nanyo di pasahata mu maulus sapu anggiak matutu tulang manapuk na uli, manapuk na linggan di hamisan luhut na pinupos nito timunaw ang giat semua nito nina tudua jupang na di duluan dakong na sinalangan tuy bebere muna siap pudanon magite canggih muna tulang don na tulang ya lujo ka muna alay tong masoba kami marang nadigan ni sugup ni sinapin non tong marang na tulang nate so na pasakat ton bere siap pudanon marang na bunyi sih tong buru muna na tulang na jadi dia mau tulang nami asa songon hidup dan tutu konon nami asa tutuin na duhur cuy na lote dia maka pasu na tulang no tamu tulang seunang muna unang mose asa sa disuruh masa tu borten di garas mengai basa tamu ulu sabuk ni dai nangon liling mai tamangulu saat panggabi jalan sar koras alai moro tataru dai nangon masuk tunganan pasatok kinani ne banere itu atta pataku koron nami do mutulang da jo ula sudi dan mobil rokok pena tu opung si ibo sebenarnya nian opung guguru ni ruak kunyan di beberemu na paupung na siya pudanon nang mulai na tulibo alay masakat jolma di bataru pasauton alay di jolo ni burung munao molotong na warung donon na tupa tu burung muna pung nami libong awalong yamuma paupung na siya pudani ang dia terida guarnida mang nayang mangulakon dapung na nakidi pasatamu ulus subatan ang dia matutuna urangi tutuk may tutusan hul seroma ka partiburon tujuran neron jala di patong tuhatta maka latasak kami tulang asin marwani de bata bunga di pasatamu tutuk batang saya lasma rohan amin apa lagi lasma partotin masalah ni de nangon nung tataru tinggal pasatok kinani bermasluhut tulang ikut do tulang ikut do mata ko nanya mo do tulang si Boro na kula-kula sa lo molo pe tulang soni hata nami hata na mga apu las marwani tulang do aka inang bay tunanya te ima buru ni pergelengon ni tulang oda marinang bay mami mangiuton day nangon molo na zulo kau ina mamudayan molo pe jong-jong rumah itu di na ipa jong-jong ni dangi do molo yape buru si Boro inangon buru lipong doi ati nang tulang jadi mau nanti sama tulang sinorat Sekarang mau bang romamu tulang si matonami sinorat makabali permoting ni dari nangon ulus makabali Nakimpe ngamarudal kuda tutu so pasu-pasu nang songoni nakip ulus sia tulang nang songoni hula-hula si Boro dok libo di sampai nami jong-jong
ang boru ng menggulingari dengan jong-jong songot huna-huna ni anakmu no tetap kangen sinurat radino namin na boru pasaton ulos na makabali sa giya madutu tabahafal ma akapas-paso kapinoparmon takas do di boto namin na boru si gajang umur doho na boru sa giya matutu so do na tutua gajang na tiang ni rumah ugajangat tiang ni soko uma gajang umur na boru sa liya matutu gajang umurnya kapinoparmon tuk sono pinagulungan na boy ipasata namin urus makabal na boru sa taba makapaso-paso ya kapinoparmon taba hafal mapaso-paso nak soni ya kapasarya na boru soni ma saat ni hata sa kanawi sinurat pasamo. Ulang murut. Jadi iman sudah seruna yang borona tu nabi somon urus makabali. Ale pos maroni mu ang borona yang somon pinopal ni na borona salut mulu sugu gelaman dafot uli do musaluna. Sorry mah atas yang kami sinurat mulai. Silo rohana do bui kita terlebih di peperangan na Borwon sehat margugu padu-padu bakena di pertikiano. Jadi di son rodo kami siang marga Siboro pamulian si nomor 2 di Depala Partikiano. Jadi baru dibereng donian di hasian anon naing donian apuruon dongata asa tong-tong bui hita makatahatai do madiroi diak kapinoparna alaidang sakap tai saluhutna sakap milibatarui. Jadi dihamu lain nami do iboto nami sudima aka keluarga si solkot unang be bautu huhamu nunga saurmatua na bawon siapun tahun. Jadi disonjong kami pasahaton ulus pakapari makapari na uli na rin mau tubuh ma panggabian tubuh ma perhorasan tupahan yang mata diwata dipuji-puji ni hari ni na borwon dihamu saluhutna. Jadi dison uloson moro betul sama dia na bui terpatu pahami balas marohamna ulus parpuji tuna boro namion asaronon nami ma soman atas si dua-dua si titi masih kopa golang-golang pangarahuna tung somono pena bui di masahat tami ulus pakapali pangulia sian nomor 2 semata di Batama na manggogi pasukan. Jadi somoni ma pasaham nang udah. Sumipe lusok daw, lastorong daw nangda.